kuri telefone iri kumwe n'umukobwa wa General Frank Rusagara, Veronica Chandar. Kaze neza ku Ijwi ry'Amerika. Ego mwiriwe. Amakuru yanyu ni meza. Bari abadepite bamenye gute ikibazo cya papa wawe ndetse n'icya so wanyu? Papa na Uncle Tom bahagariwe na organization yitwa Freedom Now, ikorera muri Amerika n'ahangaha bafasha abafungwa ku isi hose, cyane cyane abari political cyangwa conscious prisoners. So nibo bafashije kwandikira aba badepite, ariko nanjye umwe ni MP wanje witwa Dr. Matthew Offord, undi witwa Rosie Duffield, MP wa mutaza wanje muto. Twarabaprochinze tubasobanurira ikibazo cyane cyane ko barwaye kandi tutizera amaherezo ya court, kandi bashize igihe kinini bafungiwe mu kato. Uretse bariya badepite b'Abongereza, hari abandi bantu mwitabaje bo mu bindi bihugu kugira ngo bashobore kubafasha kugera ku cyo mwifuza? Yego, umwaka ushize habaye congressional hearing yo kuri human rights ya Tom Lantos Commission. Nagize amahirwe yo mvugira ku bibazo family yanjye irimo gucamo, human rights violations irimo kuba mu Rwanda, ko atari family yanjye gusa ariko hari n'abandi. Aho ngaho nabonye na opportunity yo kubona n'abandi aba senators n'aba congressmen muri Amerika. Ariko n'ikindi nuko muri 2017 UN yakoze report yandikira ko aba bantu bafungiwe bitemerewe n'amategeko mpuzamahanga, babasaba kuba released. None ndumva mwagiye muri Amerika muvugana n'ibihugu binyuranye, ariko se hari ibihugu yenda byaba bigize nk'umuryango wa Commonwealth uhuriyemo n'u Rwanda mwaba mwaritabaje kugira ngo rushobore kubagereraho mutigerera, rubasabire yuko ababyeyi banyu barekurwa? Yego, ba MP nabo twabasabye nukubaza Foreign and Commonwealth Office ko hari human rights violations zihari cyane cyane bijyanye na papa na uncle. Mbese magingo aya mushobora kuvugana n'ababyeyi banyu, ubwo burenganzira bwo murabubona, murabavugisha? Oya, ntabwo ubwo burenganzira turabugira. Tutigeze tunabugira. Papa tumuheruka mu 2013. Duheruka no kuvugana nawe umunsi yafunzwe tariki 17 z'umwaka z'ukwezi kwa munani 2014. Twaherukanye kuvugana nawe umunsi wari ushize kuko yari birthday yari. Ariko se mwigeze nk'abana muvuga muti reka twandikire undi mwanko mukuru, twandikire nka Perezida wa Repubulika natwe aratuzi, tumubwire ko nk'abana twifuza kuvugana na papa wacu? Icyo mwigeze mugitekereza? Ikintu cyabaye numva ntabwo naciwe n'intege cyangwa twaciwe n'intege, nuko igihe mama yari arwaye yaba admitted muri hospice naho ujya hari iminsi ya nyuma isigaye. Hospice yandikira Perezida na through British High Commissioner mu Rwanda babasaba ko bakwemerera papa ko avugisha mama tarapfa. Arabanjira. Navuga hari ikintu cy'igisebe, ariko maybe nayo ni yindi route twagerageza ko batwemerera kuvugana n'ababyeyi bacu. Ariko hari ikintu cyatumye ducika intege cyane, kuko icyo kintu cyo kwangira papa kuvugisha mama ari mu minsi ya nyuma. Cyari kibabaje cyane. Veronica Chandar, ndagushimiye cyane ko waje ku Ijwi ry'Amerika. Yego, mwakoze cyane.